hanyuma Rwanda Premier League shampiyona icyiciro cya mbere mu Rwanda muri weekend irakomeza, ariko weekend iratangira uyu munsi. Iyi weekend iratangira uyu munsi, hari match ikomeye hagati y'ikipe ya Police Football Club n'ikipe ya APR FC saa 9 uyu munsi kuri Kigali Pele Stadium. Mu kanya gato cyane ikipe ya Police igiye gutana mu mitwe n'ikipe ya APR FC, amakipe abiri ahanganiye igikombe mu by'ukuri ukuyemo Al Hilal na El Merreikh, ariko amakipe abiri yo mu Rwanda ari imbere kurusha andi n'aya ngaya. Hanyuma Police iraza kuba ibura abakinnyi bagera kuri 5, harimo witwa Eze na Nzotanga baravunitse bafite ikibazo cy'imvune, harimo Musanga Henry ndetse na Byiringiro Rage bafite amakarita 3 y'umuhondo abo batemereye gukina, hakiyongeramo n'undi wantunguye cyane witwa Rukundo Onesime. Uyu nguyu Rukundo Onesime we yihabayemo amahitamo y'umutoza kutamuhitamo kubera abanyamahanga 8 bahisemo gukoresha Yakubu Chimezi, Pichu Gakwaya, Kirongozi Katerega Elija ndetse na Okoriye nibo baza gukina. Ubwo umunyezamu haraza kujyamo Pasia, nibo bari buze kujyamo nyine. Ubwo nuko bimeze, irabibura abakinnyi benshi, abakinnyi 4 ni benshi ndetse ahubwo ubwo babaye 5 bari inkingi za mwamba ku ruhande rw'ikipe ya Police. Ubwo ape nibe iri bubyungukiremo simbizi, ariko ni match ikomeye ya derby y'umutekano, ariko amakipe afite n'icyo aharanira. Ku rundi ruhande ku mugoroba wo kuri uyu wa kane umuyobozi w'icyubahiro wungirije wa PFC General Mubaraka Muganga yasuye ikipe aho iri kwitegura nyine umukino uzayuzana ikipe ya Police kuri wa gatanu. Imyitozo rwo yari irangiye, yaganiriye n'abagize iyi kipe abibutsa ahahise ubwo batsindwaga bako nyine basitaraga ku gikombe cy'intwari. Aravuga ati muzi rwose ko nk'ubuyobozi inshingano dufite namwe muri ikipe dukunda, niyo mpamvu ndi hano. Niko Mubaraka Muganga avuga ati ndi hano, ariko nyaboneka ko twasitaye ubushize ntitwongere gusitara, byibuze mugerageze mwitware neza. Hari ku myitozo ya nimugoroba bagira ngo muri kumubona abari kuri channel yacu ya YouTube, yaba staff technique yaba CDS General Mubaraka Muganga, ubwo yatangaga impanuro za nyuma no kubereka ko ubuyobozi bukuru bwa APR cyane n'ubwa Minadef bubashyigikiye bari inyuma mu rwego rwo kuba motiva kuri uyu mukino wa saa 9 hagati ya APR n'ikipe ya Police. Ku munsi w'ejo Etincelles izakina n'ikipe ya Gicumbi, AS Muhanga izakina na Rutsiro, Al Hilal saa 9 ejo izakina na Gorilla Football Club. Match ikomeye cyane. Ku cyumweru ikipe ya AS Kigali saa 6 n'igice izakina na El Merreikh, saa 9 Bugesera ikina n'ikipe ya Musanze, hanyuma saa 9 n'igice indi match ikomeye hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir. Ubwo Rayon Sport na Mukura bazakina nyuma ya match ya AS Kigali n'ikipe ya El Merreikh. Rayon Sport na Mukura ni saa 9 n'igice. Ku wa mbere Gasogi izakina n'Amagaju, ku wa kabiri Kiyovu ikine na Marine. Nuko imikino yose ipanze muri rusange ya shampiyona yo muri iyi weekend. Ubwo mwipange muzi neza uko gahunda zizaba ziteye, mupange mu gahunda zanyu za weekend mwese, ariko munapanga gahunda zo kuza kuri stade. Nicyo twifuza ku mikino yose, apana wa Police na APR gusa, apana AS Kigali na El Merreikh, apana Rayon Sport na Mukura, oya ku mikino yose muri rusange tumuri stade zimeze neza. Dora dutaka ngo dufite ama stade make, ama stade matoya, bose nibaza n'ama stade menshi kandi manini, ubundi tuzatuyakoresha iki? Na Pere ubwayo yaratunaniye kuyuzuza. Rayon Sport yarayitanze ibihembo ku bakinnyi bitwaye neza ku kwezi kwa 12 n'ukwezi kwa mbere. Tony Kitoga yahembwe nk'umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa 12 mu bagabo. Emerine Mukagatete wabaye umukinnyi w'ukwezi kukuboza mu bagore. Hanyuma ku rundi ruhande uwitwa Emery Bayisenge niwe watoye nk'umukinnyi w'ukwezi kwa mbere. Niyo nshuti Emerance mu bagore ahembwa nk'umukinnyi w'ukwezi kwa mbere mu bagabo. Emery mu bagore, Emery Bayisenge mu bagabo mu kwezi kwa mbere. Hanyuma uyu niyo nshuti Emerance mu bagore nawe ahembwa mu kwezi kwa mbere. Ni ibihembo bitangwa na Rayon Sport buri ngaruka, navuga ko ari buri ngaruka kwezi, ariko kwezi kwa 12 ntago bari baguhembye, niyo mpamvu navuga ko babitwariye rimwe. Hanyuma reka mubwire ko hari yabaye imikino itandukanye ya UEFA Europa League. Amakipe arakina karava. Zvezda yatsinze Lille igitego kimwe ku busa. Ferencvaros itsindirwa mu rugo na Ludogorets ibitego 2-1. Stuttgart inyagira Celtic ibitego 4-0. Victoria Pilsen 2-2 na Panathinaikos. Bologna itsinda kimwe ku busa Bren. Celta Vigo itsinda 2-1 PAOK.
Genke itsinda 3-0 Dinamo Zagreb. Nottingham Forest niyo yanyagiye ikipe yitwa Fenerbahce ibitego byinshi cyane. Tugeze ku isaha 12:00. Asia Africa Logistics Limited tunavuga ko Nottingham yo mu gihugu cy'Ubwongereza yafashe Fenerbahce itera ibitego 3 byose ku busa. Ni match zari zikomeye. Hanyuma rero iyi weekend kangiye gusa wenda mu gihugu cy'Ubwongereza ari imikino ya champion igomba kuba uhereye ku munsi w'ejo. Aston Villa n'ikipe ya Leeds United, hanyuma Brentford na Brighton Hove and Albion. Chelsea saa 11 ejo izakina na Burnley. West Ham United ku munsi w'ejo saa 1:30 ikina na Bournemouth. Saa 4 z'ijoro Manchester City na Newcastle. City irabikora yitware neza igenda igabanya ikirunyuranyo kiri hagati yayo na Arsenal. Crystal Palace na Wolves. Twageze ku cyumweru Nottingham Forest n'ikipe ya Liverpool, Sunderland na Fulham, London Derby hagati ya Tottenham Hotspur n'ikipe ya Arsenal saa 12:30 zo ku cyumweru. Everton na Manchester United ku cyumweru. Ni gutyo gahunda zimeze. Urumva rero ko bitoroshye, biraza kuba bikomeye. Nyaboneka. Iyi weekend araza kuba ari imiriro. Iyi mikino yo ku rwego rw'akarere ka Gasabo bayimuye yavuye uyu munsi ku wa gatanu ishyirwa ku cyumweru. Ubwo hashobora kuba habaye impamvu z'ikibuga hari. Ubwo Jabana na Kimihurura bazakina ku cyumweru, Kacyiru na Kimihurura nabo bakine ku cyumweru. Habayeho impamvu zo kuyimura, ntabwo ikiri uyu munsi ku wa gatanu. Ndakira rero Angeli Mutabaruka hari byinshi dutegura uyu munsi. Ku wa gatanu harimo n'ama true stories menshi cyane atandukanye. Ubwo nizere ko afite byinshi yaduteguriye. Niyo mpamvu ngiye kumuha ikaze akatuzengurutsa isi yose. Dukomeza twifurize abayisilamu bari mu gisibo cya Ramadan gukomeza kugira igisibo cyiza. Harimo n'aba onumu omentegre Ngoro Kanti w'Irwamagana. Ramadan Karim Ngoro Kanti w'Irwamagana kuwa mbere ndagutegereje. Nizere ko uzaba uhari. Muri Kicukiro Kigaramira kina na Masaka. Match ikomeye cyane uyu munsi kwa gatanu. Saa 7 kuri IPRC ya Kicukiro. Mama yakana biraza kuba bikomeye. Mutabaro ndagusuje cyane. Byari bishyushye igicumbi. Masaka ni ikipe ikomeye. Masaka irakomeza? Masaka Masaka irakomeye. Unteye ubwoba. Ngiye baye mbikubwiye. Kagarama nta kiyijeje. Nta kintu nyejeje rwose muri no minota. Barakina saa 7 kuri IPRC ya Kicukiro. Nabonaga bavuga ngo unyohereje akantu ni ushaka mu Masaka. Banditse bose ngo twese inyuma ya Masaka. Okay, ni kwa gatanu rero. Hari true stories, hari byinshi waduteguriye. Uvuye gufata kanovera ariko. Ya birumvikana. Kari kameze gute? Ose wakwirwa umbazara. Ndakubaza ko ni manu yaturutse. Kanovera ni Kamanyo. Kamanyo yaturutse mu ijuru rero urumva ko mba njya neza. N'abandi bose bagakoresha ubwo na Masaka nizere kwigakoresha. Masaka nyiri inyuma. Masaka yiri inyuma. Ntabwo iri inyuma ya Kagarama. Oya, Masaka niyo mba ndi inyuma ngiye. Muri Gasabo. Muri Gasabo. Hariho Jabana na Kimihurura nawe zo zigeze final. Oya se, oya. Ntayo ndi inyuma muri Gasabo ntayo ndi inyuma yayo ariko napfa kunyuma ya Jabana. Jabana kuko igenda bahondagura ya makibera y'amazi. Iberuka ni ifite cy'akarere cy'intara cy'umujyi wa Kigali. Akujya kuzitsindwa napfa ko najya guhengamira kuzitsinda kuko Jabana. Jabana irakomeye. Nuko bimeze rero hanyuma Kanovera rero ubwo abantu bakeneye. Akutari kumbaza hagati ya polisi na APR ngo ho biba bimeze bite. Burya uko wameze kose imikino yabaye buri wese agira aho ahagarara. Ndabandi nyuma ya polisi. Urabura nyuma ya polisi? Kubera iki? Ni uko bimeze. Usiga abafana polisi? Oya, nuko nyine yabirwa na APR. APR se mufiki? Ntacyo. Nta na kimwe se nabifiki na APR koko. Ndandi nyuma ya polisi rwose. Kandi polisi ntinteza abantu. Harya Masaka ndabarasa mutoza wagasugina batuye Masaka. Nawe se? Ubwo urumva ko nari sawa. Muri inyuma kuri inshuro? Muri inyuma. Abona Kagaramira biri mu rugo. Kuri IPRC Kicukiro saa 7. Nta kintu nyizeje kuko nabonye nko mu mikino y'Iburayi nabonye ko amakipe yose amenshi yari mu rugo yakubiswe. Cyakora. Ni hano uko biri bugende.
hanyuma rero kamanze ntange nimero ku bantu bifuza kurangura imigati ya kanovera, abantu bashaka bifuza kurya neza abantu kandi bifuza no kuyikoresha mu bigo by'amashuri atari ukuvuga ngo bagiye kuyicuruza ariko n'abarangura bo muri za alimentation supermarché. umuzi dukina na polisi babe kutubwira hariya muri tribune ngo twakariye kandi twakamaze, icyo gihe batsinze Gasogi kimwe ku tugiye busa. kubereka ukuntu bakariye abameze. Amaalimentation, amasupermarché, amahoteli, ibigo by'amashuri n'abandi mwese benshi n'abayifuza uyikeneye ko bayikugezaho, ukeneye no kumenya uko wayibona, hamagara 0792 87 87.